radiyo televiziyo ubwiyunge. Amahoro y'Imana nshuti bakunzi ba radiyo televiziyo ubwiyunge ya CNRD ubwiyunge FRN, mwe mwahisemo gukurikira amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho hano kuri radiyo yacu. Turabashuhuje muri aka kanya, muri kumwe muri studio, nanjye Ndikumana Ado na Irafasha Clemence. Tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane tugiye kugirana n'umutumirwa wacu Colonel Mugisha Christophe. Ku kibazo cy'abimukira, Perezida Kagame yaratezeho agatubutse, none isosi ikaba yaguye mu inshishi. Colonel, Perezida Kagame mu mushinga we n'Ubwongereza wo kohereza abimukira baturuka ku mugabane w'i Burayi mu Bwongereza, isosi yaba yamaze kugwa mu inshishi. Urabivugaho iki? Nibyo, hari hategerejwe igihe kitari gito umubare w'abimukira bagomba guturuka mu Bwongereza bakoherezwa mu Rwanda. Paul Kagame na FPR ye bakibonera akayabo muri uriya mushinga wakomeje kujya wamaganwa n'imwe mu miryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa kiremwa muntu nka Human Rights Watch, Amnesty International ndetse n'indi. Yavuga ko u Rwanda atari igihugu cyo kwakira abimukira kuko bahohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu, aho bamwe mu bimukira baba mu Rwanda batanze ubuhamya ko bahohoterwa, ndetse hakaba hari umudamu umwe watanze ubuhamya avuga ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina inshuro zigera kuri 7. Agereranya u Rwanda na gereza bafungiwemo. Abandi bimukira bifuje kuba basubizwa iwabo muri Libya, Afghanistan na Sudani, ariko u Rwanda rurabangira kugira ngo rukomeze runyunyuza akayabo k'amafaranga rugenda ruhabwa na HCR, kuko mu bimukira bahageze mbere u Rwanda rwahawe akayabo ka miliyoni 310 z'amapaundi. Na n'ubu uwo mushinga wakomeje kwamaganwa atari abanyamahanga gusa, ahubwo n'Abongereza batari bake batavuga rumwe na leta y'Ubwongereza barawamaganye, ariko ukomeza gushyigikirwa na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak n'Inteko Ishinga Amategeko, aho yari yarumvikanye n'u Rwanda ku cyiciro cya mbere cyabo bimukira kiba cyarageze mu Rwanda tariki ya 20 Kamena 2024. Ndabona rero isosi yaguyemo inshishi, kuko Rishi Sunak akuwe kuri uriya mwanya wamuhaga ububasha bwo kwikorera ibyo ashaka, aho yakingiraga ikibaba Paul Kagame mu kunyunyuza amafaranga yatangwaga ngo abimukira bave muri kiriya gihugu cy'igihangange. Tariki ya 4 Nyakanga 2024 isize uwo Rishi Sunak yigitswe mu matora, aho yasimbuwe na Bwana Sitama w'ishyaka Leba. Bityo Paul Kagame akaba ari mu marira kubw'akayabo kamuciye mu myanya y'intoki. Ariko abahanga mu gushishoza mu nsubize, ese igihugu nk'u Rwanda kigwije impunzi hanze yacyo kikaba cyarananiwe gushyiraho uburyo nyabwo kandi buboneye kugira ngo abanyarwanda b'impunzi batahe mu cyubahiro, nicyo kiri kwihandagaza ngo gishoboye kwakira barabimukira? Ninde utabona se ko bibere muri business, kiretse uwo bafatanije uwo mushinga wuzuye ubugome n'ubwicanyi, aho Paul Kagame n'abafatanyabikorwa be barimo barakina n'amagara y'abantu. Gusa bari barashyekewe, kuko Imana yabarebaga ikabihorera bakagira ngo ihwanye nabo, ariko yabahagurukiye none barimo bari mwizimoso. Colonel, biri kuvugwa ko Perezida Paul Kagame akayabo k'amafaranga yahawe kubimukira biganjemo abavuye muri Libya yagashoye mu mushinga wo kurinda u Rwanda. None ko igishushanyo cye gipfuye arabigenza ati? Murakoze cyane. Nibyo nk'uko nabivuze haruguru, amafaranga yose Paul Kagame yahawe kubimukira bari mu Rwanda yayaguzemo intwaro zo kurindira u Rwanda mu gihugu kinini, nk'uko yabivuze mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu karere ka Nyamasheke tariki ya 29 Kamena 2024, aho yavuze ko u Rwanda ari igihugu gito, ko nta mpamvu yo kukirwaniramo ngo bacyangize, ko azajya mu gihugu kinini akabirangirizayo. Ni ukuvuga kujya kurindira u Rwanda muri Kongo, aho rwagiye rwitwikiriye M23 ruri kubiyogoza yica abakongomani, isahura umutungo kamere wa Kongo n'ibindi. Ni ukuvuga Kongo ikangizwa kwangiza u Rwanda, nk'uko Kagame yabivuze uwo munsi agakomerwa amashyi.
nyamara aya mashyi akomerwa si uko abanyarwanda benshi bamukunze, ahubwo nayabambuza uko ngira, kuko baba bagira ngo barebe ko bwacya kabiri. Ariko siko bizahora, iminsi n'ibihe birimo biraca amarenga. Kandi umwe we yaravuze ngo ntacyo bitwaye irabanza, ariko icyo nakoze igaheruka. Paul Kagame ajya abwira abatavuga rumwe nawe ngo bari gukina n'amakara yaka, ariko ubu noneho twamubwira ngo ibyo arimo arakina n'ibiramutwika. Muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza, Kagame Paul yavuze ko ntawe azasaba uburenganzira bwo kurinda igihugu cye, aho avuga yishongora, nyamara urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje gushirira ikongo ku nyungu za Kagame na FPR ye. Muribuka mu ntambara n'ubundi yari yarashoje muri Kongo mu mwaka w'1996 kugeza magingo aya, yari yarashyizeho inkuta 3 z'ubwirinzi. Urwa mbere rwari ruri muri Gatanga, urundi muri Kivu zombi, urwa nyuma ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Ariko wakwibaza uti ko izo nkuta zose zariho, ni gute avuga ko muri Nyamasheke hari ingabo za FRN zahanyuze mu mwaka wa 2019, ubwo abahanyuze bahaciye abarinzi b'izo nkuta zose bagiye? Mu Kinyarwanda baravuga ngo abarinzi bajya inama n'inyoni nazo zijya iyindi. Ubanza Kagame agira ngo RDF ye niyo yize tactique za gisirikare yonyine, kuko yumva ko nta kindi gisirikare gihwanye n'icya RDF. Ubundi mu gisirikare harwana impamvu, kuko niyo ituma ugira morale hakiyongeraho ibikoresho bya intambara. RDF yo morale igerwa ku mashyi. Oya, mureke yiyogeze, kuko n'ubundi utazi ubwenge ashima ubwe. Reka tumuburire hakiri kare. Abakogeza maze nawe ukiyogeza baragushuka, kuko amashyi y'urufaya n'impundu mu kanya gato nk'ako guhumbya biraguhindukiramo induru ubwo baraba kwipakuruye. Ariko se amateka ntacyo akwigisha? Na 400 ya Karinga barayipakuruye. Mo Colonel, abimukira mu Rwanda bagereranya u Rwanda nka prison idasakaye. Ubwo bishatse kuvuga iki? Nibyo mu minsi ishize abimukira bakomeje gusaba kujyanwa mu bindi bihugu, bakava mu Rwanda cyangwa bagasubizwa mu bihugu byabo kubera uburyo bafashwemo muri iki gihugu cyita paradizo ya Afurika, aho kivuga ko ibintu byose biba ari sawa. Mu by'ukuri bari abimukira ntibahabwa uburenganzira bwabo uko bikwiriye, ahubwo usanga bafatwa nk'aho atari ibiremwa, kandi koko nibyo. None se abantu bacurujwe akayabo k'amafaranga si nk'uko umuntu aba afite itungo yiyororeye? Ni muri urwo rwego imiryango itandukanye yita ku burenganzira bwa kiremwa muntu na za societe civile zakomeje kujya zamagana u Rwanda kubera uburyo bafashemo abimukira, ari nako bakomeje barwanya uriya mushinga wo kohereza y'abandi. Abimukira rero babayeho ntaho batarabukira, kwaba gutembera, kurya ibidakwiriye kandi bidahagije, mbese baba bameze nk'imfungwa zicungishijwe ijisho. Igitsina gore cyo cyarumiwe, kuko babakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, ugasanga bafata u Rwanda nka gereza idasakaye, kubera ibyo bikorwa byose bidakwiriye ikiremwa muntu bakorerwa. Mo Colonel, dusoza Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza uherutse gutorwa, Bwana Starmer yaba aherutse gutangaza bidasubirwaho ko we na leta ye bakuyeho burundu umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda. Tuvuge ko nta kongera kugoragoza, Kagame akureyo amaso. Murakoze kumbaza iki kibazo cyiza. Nibyo tariki ya 5 Nyakanga 2024, Bwana Starmer uherutse gutorerwa kuba Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza asimbuye Rishi Sunak yatangaje bidasubirwaho ko atazohereza abimukira mu Rwanda. Ubu abo bimukira bari baratangiye gutorongera bava mu Bwongereza, bariruhukije kubwo guhumurizwa n'uwo muyobozi mushya. Kuri Kagame we ubari mukiriyo kubwo akayabo kamunyuze mu myanya y'intoki, no kuba ari kwibaza aho azakura asaga miliyoni 310 z'amapawundi, amafaranga y'Amongereza. Yari yaramaze kuyashora mu mishinga ye. Keretse Bwana Starmer amudohoreye, kuko n'indi mishinga yose ya Sunak na guverinoma ye byateshejwe agaciro. Niyihangane, ariko ajya amenya ko iminsi y'igisambo ibaze. Buri wa 40 wari wageze. Buri yaraba yahugiye ku mabuye ya Kongo,
ariko naho nuko ni iminsi itaragera ngo maze agende yubitse umutwe nk'ibindi bisambo bifashwe. Iminsi irarushaho kwihuta kugira ngo mwene Ngango Kagame asubize burundu amerwe mu isaho. Murakoze cyane. Uyu mwumvaga yari umutumirwa wacu Colonel Mugisha Christophe watuganiriraga ku kibazo cy'abimukira bagombaga guturuka mu Bwongereza. None akayabo Perezida Paul Kagame yarabatezeho kamuciye mu myanya y'intoki. Mwese abari baduteze amatwi naha dushoreje ikiganiro cyacu. Mwari kumwe nanjye Irafasha Clemence mfatanije na mugenzi wanjye Ndikumana Ado. Mugire ibihe byiza nawe ubutaha. wari umwanya w'ikiganiro kuri radiyo televiziyo ubwiyo.